ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Сегодня в 21-ю неделю звычайно собираемся в костеле на супольную молитву. И сегодня у каждого из нас будет в часе этой святой мши, в часе литургии слова экзамен. Ким для меня является Иисус? Мы повинны отказать щиро и правду. Ким для меня является Иисус Христос? Такое питание сегодня Иисус ставляет до Петра, и так само питается у каждого из нас. Нехай же наши молитвы будут приємні Богу, як водар кадідла, а херу святої мші, в якої удільничаємо, складаю в інтенції про що здоров'я і Боже благословення для Христини. А зараз, дорогі брати і сестри, покорно просимо Пана Бога нашого, ка після цю воду, якою ми будемо окроплені на успомін нашого хросту. Нехай Він допоможе нам заставатися вірними Духу Святому, якого ми прийняли у сакраменті хросту. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, были очищены так само наши души и отримали дар життя вечного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованные у день Твой, Пане, обнови у нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожает душе и телу, каб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Что обязал я учас крещения, щиростью попрымаю, вот наставнять Бога наставлений, верности были чадаю, Богу подяку вознесем, кличая нас у Божий дом, зим бытия всюд и правду. Богу подяку вознесем, кличая нас у Божий дом, зим бытия всюд и правду. Нехай всемогутний Бог очистит нас от грехов и праз гэтую евхаристичную ахвяру учинит нас годными брать уделу небесной гостине Его володарства. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыко небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже,
Молимся. Боже наш Отче, Ты єднаєш душі вірних у одином имкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обетцаний. Как сярод зменливости этого свету мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Дух Наисвятейший, так прагну, когда мяне Ты пришел. Дух мощнейший, мудрейший, радость, покой для души. Мудростью будь своим детям, бачить слепым дай Твой свет. Не обиходь тревоги, все, что я маю, возьми. Ты открыться в пустыне, ласкою для наших душ. Дай рост Твоего озарения, вылечит сердце мое. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан шебну, кіраўніку палаца: «Я сапхну цябе з месца твайго і скіну цябе з пасады тваёй. І станецца ў той дзень, што я паклічу слугу майго Эліякіма, сына Хелкія, апрану яго ў хітон твой і падперажу яго пасам тваім, і ўладу тваю перадам у рукі ягоныя. І стане ён айцом для жыхароў Єрусаліма і для дому Юду. І ускладу ключ дому Давіда на плечы ягоныя. І калі ён адчыніць, ніхто не зачыніць. І калі зачыніць, ніхто не адчыніць. І уваб'ю яго, як кол на цвёрдым месцы. І ён стане тронам славы для дому айца свайго». Гэта Слово Божие. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Славлю Тебе всім моим сердцем, бо почуты словы вуснов моих, перед анёлами спяваю Тебе, кланяюсь я перед святой Твоей святыней. Милосердность Твоя, славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал Ты, почу мяне, повеличил моц моей души. Милосердность Твоя, узнесли пан бачить покорного,
а гонористого познае сдалеку. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справы рук Твоих не покидай. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. О, глибиня багатці і мудрості і познання Бога, які непостигальные присуды Яго і нязведаныя шляхи Ягоныя. Бо хто спознаў розум Пана, або хто быў дорадцам Ягоным, або хто даў Яму раней, каб атрымаць адплату, бо з Яго і праз Яго і для Яго ўсё. Яму хвала навеки. Амин. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую костел мой, и брамы пекельные не перемогут его. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у учнів своїх, кажучи, «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» Яны ж сказали, «Одни Яном Хрестителем, другие ж Іллею, а іншие Єремієй ті одним з пророків». Ён каже їм, «А ви, ким лічите мене?» Симон Петр отказав, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему отказ, «Счастливый ты, Симоне, сын Йоновый, бо не тело и кровь открыли тебе это, але Отец мой, який у небесах. И я кажу тебе, что ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую костел мой, и брамы пекельные не перемогут его. И дам тебе ключи владарства небесного, что свяжешь на земли, то и будет связано в небе, а что развяжешь на земли, то и будет развязано в небе». Тады загадав учням своим, каб нікому не казали, что ён Мессия. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сідайте, будь ласка. Ми кожного разу, перебуваємо на Святої Мші, слухаємо молитви і слухаємо читання. Звичайно, це читання со Старого або Нового Заповіту. У неділю читання перше йде со Старого Заповіту, другое з Нового і Євангелія. Про що було сьогодні Євангелія? Слухали. Підніміть руку, хто ведає, бо як кажемо слух, тоді
Усе пачуюць, хто ведае, пра што Евангелие было сёння? Один чалавек только ведае. Читаю яшчэ раз. Езус прыйшоў у межы Цезарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы, кім людзі лічаць Сына Чалавечага. Гэта чулі ці не? Слухайце, надо было падняць руку, бо ведаем, я вам на пачатку пра гэта казаў. Менавіта мы так часта на разныя дробязі іх так хутка запамінаем, которые не патрэбны ў нашым жыцці. А тое, што самае важнае, яно так у одно вухо залетае, у другое пролетае, бо часто мы думаем пра нешта іншае. Мы думаем пра свае праблемы, пра свае клопаты, пра нейкія перажыванні. А Езус – гэта крыніца радасці і суцяшэння. Езус – гэта той, хто прыходзіць, каб нас вылечыць з нашых нядугаў, дапамагчы нам урэгуліраваць усе тыя розныя сітуацыі ў жыцці. І мы часта пытаемся, такія пытанні задаём, адкуль у людзей бяруцца здольнасці, веды, мудрасць і сіла пераадолевання цяжкасцяў. Звычайна мы вызначаем гэтыя рысы як сілу характару, патрэбу дзейнічаць і гатоўнасць дапамагчы, калі гэта неабходна. Зразумела, што для выканання пэўных задач мы павінны валодаць уласнай унутранай сілай. І сёння мы такія все тры чытанні цудоўныя, якія кажуць нам аб пакліканні і даверы такой адказнай функцыі. Сёння з кнігі прарока Ісаі ў першым чытанні мы чуем аб пакліканні Эліякіма. «І ускладу ключ дому твайго на плечы ягоныя, і калі ён адчыніць, ніхто не зачыніць. І калі зачыніць, ніхто не адчыніць. І уваб'ю яго як кол на цвёрдым месцы, і ён стане тронам славы для дому айца свайго». Бог устанаўлівае прарока, устанаўлівае таго, хто абвяшчае. І ведаеце, у пакліканні Эліякіма ёсць нешта падобнае да сённяшніх слоў з Евангелля. Не нешта падобнае, а цалкам згоднае. «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую мой касцёл. Што звяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Дарагія браты і сёстры, менавіта чалавек ёсць пакліканы Богам, па-першае, да жыцця, і кожнаму з нас дадзена ў жыцці задання да выканання свайго паклікання. Менавіта Бог гэтым кіруе, і Бог гэта даручае, Бог дае. І дае кожнаму з нас. Толькі дрэнна, калі мы так вось пачулі і прапусцілі. Бо пакліканне гэта адказнае. Если б сёння, чытаючы Евангелие, вучні не заўважылі пытанне Езуса: «За каго вы мяне лічыце?» Было б цікава, правда? Не пачулі. Заўважылі, што за каго людзі лічаць мяне, это мы пачулі, а за каго вы мяне лічыце, не пачулі. Бо тут трэба сказаць праўду. А, ведаеце, Пётр, Кефас, скала, як кажа Езус, а скала гэта, Кефас, гэта сімвал моцы, праўды, сімвал той цвярдыні, непахіснасці. І чым больш у касцёле ёсць праўды, тым касцёл мацнейшы. А хто складае касцёл? Сёння мы часам чуем: «Я веру ў Бога, веру ў Хрыста, але не веру ў касцёл». Бо ім кіруюць грэшныя людзі. Ну так, грэшныя людзі. Мы памятаем Пятра, колькі разоў ён атрокся. 2 тыдні таму мы чылі Евангелие, калі Пётр ішоў па вадзе, але таксама засумняваўся і пачаў тануць.
Колькі было розных сітуацый, але Езус кажа, што ты скала. Мімо ўсіх тваіх чалавечых слабасцяў на табе я буду будаваць касцёл. І тое, хто лічыць, што буду верыць і веру ў Бога, ў Хрыста, але не давяраю касцёлу, вельмі памыляюцца. Бо мы складаем касцёл. Усе мы тут прысутныя. Мы належым да касцёла. Касцёл – гэта твор Божы, працяг той навукі Хрыста. Касцёл заўсёды кіруецца словам, якое Езус сказаў, якое хоча пераказваць. Если мы не будем пераказваць словы, то на нашым пакаленні перастане абвяшчацца Евангелие. Если сёння касцёл перастане чытаць Святое Пісанне публічна, навучаць, если Библия пропала, нема Святого Писания. И касцёл не навучаецца. И мы никому не пераказываем. То праз одно поколение никто не будзе ведаць Иисуса Христа. Так ці не? Иисус у своей мудрости заставіў сябе ў касцёле на пачатку праз сваіх апостолаў, у далейшым праз біскупаў, святароў, таксама праз папу, які сёння у нас Леў XIV, які абвяшчае навуку Христа. Абвяшчайце, ідзіце, абвяшчайце, што наблізілася Божае валадарства. Езус жадае, каб мы пераказвалі, дзяліліся тымі праўдамі. І тое, што казаў на пачатку, кожны з нас няхай адкажа сам для сябе, кім для мяне з'яўляецца Езус Христос. Кім? Мы можем повторить за Петром: «Ты Мессия, Сын Бога Живого». Так? Мы не помылимся. Але гэта наши словы. Это словы, якія сцвярджаюць моцную праўду. Это словы Пётр сказаў ад імя ўсіх апостолаў. Але прызнанне Езуса нашим Паном, Господаром, Збавителем, яно павінна быць не толькі ў нашых словах, бо словам можна сказаць вельмі шмат, але павінна быць нашым жыццём. Апостолы, пацвярджаючы тую веру у месіянскае пасланне Езуса, Божага Сына, на свет, каб нас збавіць, яны навучалі, яны пераказвалі аж да смерці. Не баяліся, моцна верылі. Ці я маю такую веру? Адказам будзе, мы кожны сам для сябе скажам, я ўжо казаў мінулую нядзелю, што тым показальником нашей веры является наша штодзённая молитва. Сколько я молюся, столько я и веру. Не молюся, значит, не веру. Так само показальником нашей веры у Бога является наше жыццё. Жыццё, калі я стараюся пабудаваць у сваёй душы святыню Духа Святога, жыць у Божай ласцы. Так, мы грэшныя людзі, шмат спакусаў, шмат праблем у жыцці. Але Бог у сваёй мудрасці дае нам вялікі сакрамент паяднання, споведзі, каб аднавіць у нас годнасць. І для гэтага кожнага дня мы можам распачынаць спачатку, ад нова, жыць верай. Гэта таксама паказальнік, кім для мяне з'яўляецца Христос. А ў далейшым наша любоў. Любоў да ближняга. Ближні – это не толькі хто мой родны, але ближнім з'яўляецца кожны, бо мы ўсе дзеці аднаго Бога. Вось гэтага я люблю, а гэтага не люблю. Это таксама паказальнік нашай веры праз прыняцце навукі Христа.
Любіце Бога над усё, а ближнього як самого себе. Зрабілі аналіз свайго жыцця? Падумалі? Пра што я зараз сказаў? Апошняе слово, якое было? Вельмі важнае. Любоў, правда? Цудоўна, калі хтосьці думае за нас. Цудоўна быць дзіцём. Бацькі падумаюць, бацькі павучуць, раскажуць. Але ж мы дарослыя. Так, мы дзеці Бога. І Бог за нас падумаў, усё прадумаў, усё спланаваў. Толькі мы вельмі часта гэтыя планы Божыя не ўспрымаем. Не ўспрымаем ягоныя думкі. Бо самі не думаем, прывыклі, што нехта за нас думае. А трэба думаць, разважаць, будаваць, тварыць. Няхай жа словы, якія сёння Христос кажа для нас, пытаючыся, кім я з'яўляюся для вас, гучаць у нашых вушах. І каб наше жыццё адпавядала таму слову, якім кожны з нас называецца. Хрысціянин. Хрысціянин – это той, хто верыць, той, хто вызнае, той, хто практыкуе, і той, хто любіць, як Христос. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога. И на третий день воскрес погодля Писания и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знову придя у хвале судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв раз пророком. Веру в один и святый католический и апостольский костел. Вызнаю один хрост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Да Бога, який з'являється канчатковою метою нашої віри, узнясем наші супольні молитви і просьби. Молимся за святый костел, каб ён набуджаў у сэрцах людзей веру і любоў, а таксама надзею на сустрэчу з Айцом у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупаў нашай краіны, каб пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі яны вялі Божы народ да збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, якія ў гэтым годзе пойдуць у пачатковую школу, каб іх далейшае развіццё было ўсебаковым і гарманічным. Цябе просім.
Молимся за тых, хто переживае смерць аднаго за сваіх родных, каб яны не гублялі надзеі на сустрэчу ў Божым валадарстве. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы няспынна ўмацоўваліся ў веры і любові Хрыста. Цябе просім. Молимся в інтенції этой святої мши про ще здоров'я, Боже благословення для Кристини. Тебе просим. Выслухай нас, молимся об супокої у свете, закінченні війни і світло Духа Святого для тих, від кого це залежить. Тебе просим. Выслухай нас, молимся в інтенціях, з якими ми прийшли на эту святую мшу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Усемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Костола и учини, каб ён, дякуючи Отец и Маті Божией, вел усіх Твоих детей до вечной айчины, праз Христа, Пана нашего. По Твоей приходим с верой, щирым сердцем полным веры, что под видом скрытых веков Ты есть Бог правдивый с неба. Зразуметь нам трудно это, как Сын Божий сбылся свету, аж так скрылся Сын надзива, и в пустыне жил правдиво. Милость Бога сая с неба, як знамя хлеб свое тело, нам покинул споживать, а праздный до нас справлять. Несмертный моцный Боже, зразуметь Тебе може, и для грешных справедливых, и для добрых милостивых. Хоть анёлы небеса пред Тобою поженися, страшно на Твой споглядают, чьюсь Бог однак не знают. На анёлах Бог справедливый, так не дал я человеку приступать до Бога смело, споживать Его на тело. Я того не будем, Пане, как во мне нет пробывания. Скажи только одно слово, и душу мне сбавишь снова. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Боже, Твой Сын своею ахвярою на крижи
откупил нас и учинил своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему костелу дар едности и супокою, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом своим. Гору сердце. Узносим мы на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы заўсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, Ты проскрол своего Сына и мощь Святого Духа собрав до себе своих детей, яких грех отдалил от Тебе. Как Твой люд з'єднаний на взор Святої Тройці, став костелом Христовым телом и живою святынею Духа Святого, деля хвалы Твоей, безмежной мудрости. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, тленица усяракай святости. Тому едности з усім костелом у перший день тыдня, калі Езус Христос воскрос, и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб, и подяку Тебе складаючи ламаў и раздаваў своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Обвещаем смерть Твою, вызнаем Твое и чараем Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешенні, і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з этого світу. Дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, за святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Иисуса Христа. Про Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснем сусідям, всім усміхнемся, будем навек собраны. Бог поміж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, днем сумным надею и радость дает, покорно Сын ходит до нас на алтарь, как стать поживой. Наш Пан, добрый пастырь, придул от славы, дает гостиво у сердце своей, любовью святою находит наш Бог, и сум разгоняет, надеясь наш Пан милосердный, Он любит свой люд, пронесли вошли в долину покут, а шлях человеку добром осветлять, у сердца победы обучать. Наш Пан прославленный, до нас юный день, князь Иисус покой, утешает людей, о смерть избавление, страхом нас отмыть, и моцой своей от зла О, душа Христова, освяти меня, тело Христова, заховай меня, кровь Христова, напои меня, о, водоство Христова, отмыть меня. Духа Христова, умацуй меня, о, добрый Иисус, почуй меня, у своих ранах укрый меня, не дозволь тебе погибнуть. От ворога злого борони меня, в годину смерти отпишь меня, и дозволь до тебе прийти, ко
Молимся. Милосердный Боже, праз гэты эўхарыстычны пасілак, верни здоровья нашим душам. Перемяни нас дзеяннем ласки Твоей и дапамажы нам, каб мы заўсёды были Тебе даспадобы, праз Христа Пана нашего. Поступать объявы. Сегодня у нас 23 жнивня, 21 звычайная неделя. На этом тыдні нас чекают наступные успомины и святы. Завтра, у понедельник, 24 жнивня, свято святого Бартоломея Апостола. 25 жнивня успомин святого Людвика. 26 жнивня успомин на святейшей Панны Марии Ченстаховской. 27 жнивня у чацвер успомин святой Моники. 28 жнивня у пятницу успомин святого Августына, бискупа и доктора Костела. 29 жнивня у субботу успомин мученичества святого Яна Хрестителя. Прибирание костела, группа номер 8. Записываем детей на занятки религии у костеле. Занятки распочнутся с 3-й субботы и недели вересня. У наступную неделю будет сестра Ирина, якая будет проводить эти занятки, только раз звертайтеся до яе. У наступную неделю так само запрашаем детей особливым чином до костела. У часе святой имши о 10 године, о 12 године отбудется благословение детей на новый навучальный год, а так само посвящение школьных приладов у наступную неделю на святых имшах о 10 године и о 12. Наближается парафиальное свято народжения на святейшей Панны Марии и распочнем святкование 6 вересня, святую имшу о 12 године узначали ксёндз арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич. У часе на заканчэнне этой святой имши отбудется посвящение крыжового шляху вокол нашей святыні, так само посвящение саду Марии. Он троху недоробленный еще, але фигуру треба посвятить. Вось. И организовываем святочный кірмаш, який буде о 9 годины 6 вересня. Запрашаем, так как было на урочистости небузяця Маті Божией. Запрашаем, кто жадае реализовать свои некие вырабы, выпечку, нечто еще, некие. Есть навес, есть столы. Запрашаем. Так. І яшчэ, ведаеце, заўсёды у нас у касцеле прыгожыя дэкарацыі, правда? Шмат кветак. Згодныя ці не? Гэта ўсё каштуюць. І дзякуем за ваше ахвяраванне, бо вы заўсёды падтрымліваеце закупку і кветак, і то, што патрэбна для дэкарацый. Пры выхадзе з касцёла можаце ахвяраваць у кіоск на упрыгожванне нашай святыні. У гэтым годзе таксама у нашым касцёле адбудзецца, не ведаю, як гэта назваць, фестываль фларыстаў, альбо як яшчэ нешта. Ну, першы раз хочам нешта такое зрабіць, і будзе гэта 4, 5 і 6 верасня. Будуць браць удзел фларысты і з нашай парафіі, з іншых парафій. Будуць упрыгожваць стацыі крыжовая шляха, а пры канцы гэтага не конкурсу, альбо этой школы фларыстаў кожны атрымае грамату удзелу ад ксяндза арцыбіскупа Тадеуша. У далейшым будзе нешта яшчэ будзем рабіць. На гэта трэба нейкія затраты, і дзякуем за ваше ахвяраванне, якімі вы падтрымліваеце прыгажосць у святыні. Дзякую. Таксама пры выхадзе з касцёла ляжаць карткі з табліцамі, дзе можна запісацца на дзяжурства ў касцёле ў пятніцу, суботу і нядзелю. Балючае пытанне. Дзякую ўсім, хто ахвяруецца нават кожны дзень тут дзяжурыць. Ну, але, напэўна, не могуць кожны дзень. Хто яшчэ не дзяжурыў, запрашаю. Знайдзіце вольны час. Там карткі ляжаць, упішыце свой тэлефон, прозвішча, імя і гадзіны, калі вы можаце дзяжурыць у касцёле, бо шмат людзей прыходзіць. Так, арганізоўваецца катэхеза для дарослых, якая дапаможа ў паглыбленні веры, ведаў пра Бога і касцёл, споведь і іншых сакраментах
сакраментах практычныя прыклады. Тэмы можна прапанаваць свае, пытанні таксама. Заняткі будуць адбывацца па нядзелях пасля святой імшы о 12 гадзіне. Напрыканцы года удзельнікі атрымаюць адпаведнае пасведчанне, і запісацца можна да 13 верасня ў сястры Міраславы. І яшчэ маю такую просьбу, якой звярнуліся нас з горисполком. Напэўна, чулі пра эту праблему залатарніка, правда? Усе кажуць, што трэба нішчыць, знішчаць. Напэўна, это пустазелле, якое трэба знішчаць. Бываем на могілках, недзе каля сваіх участкаў. Знішчайце яго. Бо сапраўды гэта і шкадлівае, і маем такую просьбу, прасілі нас, каб я аб'явіў для вас. І тут бачыце, можа, маеце нейкую хімію, можна хіміяй папырскаць, я думаю, ён таксама не такі трывалы, ад хіміі не ўстаіць. І яшчэ аб'яўляў мінулую нядзелю, што ад 9 гадзіны ў нашым касцёле спяваюць гадзінкі, песні праслаўлення Маці Божай. Вельмі прыгожа спяваюць. Запрашаю, хто можа прыйсці раней у касцёл, то, калі ласка, прыходзьце на 9 гадзіну, каб спяваць гэтыя прыгожыя гімны на хвалу Маці Божай, праслаўляючы яе, бо гэта марыйны касцёл, і дзякую тым, хто распачаў гэтыя спевы. Хай добры Бог усім вам адудзячыць. Дзякую таксама за ахвяраванне. Адносна пажарнай сігналізацыі на закупку абарудавання, абсталявання сігналізацыі мы ўжо грошы маем, будзем сабіраць зараз на ўсталяванне. І дзякую усім, хто ахвяраваў, таксама адзін чалавек ахвяраваў, молімся за яго, каб добры Бог благаславіў. Хацігу працы ідуць. І яшчэ ў сераду, хто жадае дапамагчы, прыходзьце тут да касцёла. Будзе троху працы і на вуліцы, і ў касцёле. Будзем дарабліваць тое, што не дарабілі. Дзякую за ваше ахвяраванне, працу, малітвы, за прыгожыя спевы. Хай добры Бог усім вам адудзячыць. Зараз песня на выставенне, вітанне да Маці Божай і благаславенне свяцейшым сакраментам. Святая
пречистая, молися за нас. Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорушная, молися за нас. Мати невинная, молися за нас. Мати наимейшая, молися за нас. Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй ради, молися за нас. Мати Створителя, молися за нас. Мати Збавителя, молися за нас.
Молися за нас, святая Богородица. Обсталися ми повними померцання Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Ты заступница наша, Сыном Своим нас верна, Сыном Своим нас поручай, Сыном Своим нас отдавай. Перед величным сакраментом поклонимся шинам свет, тратить мать второе право, Божу новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святла веры приняси, Богу вечному мудрости, прославление и хвала, и Отцу и Сыну ростом, Творцу вечного життя, Духу, що от них походить, да Отцу вечного святла. Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, яки живешь и володаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Pan z wami. Niechaj was błogosławi Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn, Duch Święty.
Открой свое сердце на Святого Духа, и Он поведет за собою. Открой свое сердце на Святого Духа, и Он поведет за собою. Открой свое сердце на Святого Духа, и Он поведет за собою. Открой свое сердце на Святого Духа, и Он поведет за собою. Открой свое сердце на Святого Духа, и Он поведет за собою. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. 21 неделю звичайную Иисус питается нас, за кого вы меня лічите? Ким я для вас з'являюся? Это такое интимное питание, когда человек сам на сам, отказывая Богу, то, чим живе, яка глибокая вера. Как мы годно молитва святу на святейшую Ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вельми великая вина. Прошу Найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами.
Дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, владаро небесны, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грехи світу, змілуйся над нами, які бяреш на себе грехи світу, прийми моління наше. Сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже наш Отче, Ты однаешь души верных о едином имкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обетований. Как вся род зменливости этого свету, мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Амен. Дух Найсвятейший, так прагну, когда мяне Ты пришел. Дух Наймацнейший, мудрейший, радость, покой для души. Мудростью будь своим детям, бачить сляпым дай Твой свет. Не отдыхать час тревоги, все, что я маю, возьми. Ты, як креница у пустыни, ласкаю для наших душ. Хай моць Твоего оцеления вылечить сердце мое. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Шебну, кіраўніку палацу. Я спахну цябе з месца твайго, і схіну цябе з пасады тваёй, і станецца ў той дзень, што я паклішу слугу майго, Эліякіма, сына Хілікея, апрану яго ў хітон твой, і падперажу яго пасам тваім, і ўладу тваю перад ім у рукі ягоныя. І стане ён айцом для жыхароў Єрусаліма і для дому Юды. І складу ключ дому Давіда на плечы ягоныя, і калі ён адчыніць, ніхто не зачыніць, і калі зачыніць, ніхто не адчыніць. І ўваб'ю яго Яков на цвёрдым месцы, і ён стане тронам славы для дому айца свайго. Гэта Слова Божие. Милосердность Твоя, Пане, навеки,
серцям своїм, бо почути слово вуснах моїх, перед анёлами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Милосердность Твоя пане навеки. Славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почув мяне, повеличил моц моей души. Милосердность Твоя пане навеки. Вознеслый Пан бачить покорного, а гонористого познає здалеку. Милосердность Твоя пане навеки, справы рук Твоих не покидай. Милосердность Твоя пане навеки. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. О глибиня багаття і мудрості, і познання Бога, які є неспостигальні присуди Його, і незведані шляхи Його. Бо хто спознав розум Пана, або хто був дарадцем Ягоним, або хто дав йому раней, каб отримати отплату, бо з Його і през Його, і для Його усьо. Йому хвала навеки. Амин. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 Петр скала, і на гэтай скалі я побудую костёл мой, і брамы пекельні не перамогуць яго. Аллилуйя, аллилуйя, Пан з вами. и с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у учнів своїх, кажучи, ким люди лічать Сина Чоловічого? Яни ж сказали, одни Яном Хрестителем,
другие ж Іллёю, а іншыя Єраміяй ці адным з прарокаў. Ён кажа ім: «А вы, кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Христус, Сын Бога жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сідайце, калі ласка. Ты, Пётр, і дам табе ключы валадарства нябеснага. Сёння мы собираемся на святую імшу, каб сілкавацца Божым Словам, каб сілкавацца целам Христа, каб мець моц для жыцця. Пра што сёння нам кажуць першае чытанне? Слухалі? Пра што? Ведаеце, мы ў касцёле находзімся зараз, да? А мы там полім градкі, глядзім пчол, недзе едзем, вырашаем так шмат праблем, так? Ёсць такое? Ведаеце, цудоўна, калі мы, будучы на святой імшы, у ёй удзельнічаем цалкам. Калі мы чуем, разважаем, калі мы думаем пра тое, што сёння кажа для нас Христус. Сёння першым чытаннем мы з кнігі прарока Ісая чуем праз Ізакіэля, яго пакліканне. І гэта першае чытанне вельмі падобнае да Евангелля. Тут кажа: «І ўскладу ключ дому Давіда на плечы ягоныя, і калі ён адчыніць, ніхто не зачыніць, і калі зачыніць, ніхто не адчыніць, і ўваб'ю яго, як кол на цвёрдым месцы». Каб быў моцны. Пакліканне. Бог дае ласку паклікання. У Евангелії мы чуем, якія словы сказаў Езус Пятру: «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале пабудую мой касцёл, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе. Што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Падобныя словы, правда? Першае чытанне і... Ведаеце, гэта Евангелие мае вельмі важнае, яно вельмі важнае, мае вялікі сэнс для касцёла. Бо у асобе Петра выступае увесь касцёл. Бо Пётр сказаў ад імя апостолаў, ад імя ўсіх нас, што ты Месія, Сын Бога жывога, вызнаў веру. І ведаеце, часам чалавек кажа, што я веру ў Бога, але не веру ў царкву, ў касцёл, веру ў Езуса, але не ў касцёл. У нейкім сэнсе касцёл створаны Езусам з простых грэшных людзей. Кім быў святы Пётр? Ён быў язычнікам на пачатку. Ён не ўспрымаў, ён быў рыбаком, працаўніком. Яму не цікавіла рэлігія. Але адно спатканне з Езусам яго перамяніла. Езус сказаў: «Будзеш рыбаком людзей, будзеш лавіць душы людскія». Але далей
Та чалавечнасць у Петра засталася. Езус кажа яму, што ты скала, і на гэтай скале пабудуюць мой касцёл, але мы ведаем, што перад гэтым Езус паклікаў яго, ён ішоў па вадзе, але тая вера была слабая. 2 тыдні таму мы разважалі пра гэта. Пачаў тануць, ратуй мяне. Потым мы ведаем Петра, калі ён адрокся ад Езуса. Як можна верыць у такі касцёл? Але трэба зразумець, што касцёл – гэта мы. Што касцёл – гэта не будоўля з кірпіча, з камня, але гэта будоўля з жывых чалавечых душ. Мы ствараем касцёл, бо муры, так, яны прыгожыя, мы збіраемся тут, дом, але самае важнае – гэта чалавечая душа, святыня Духа Святога. І кажучы аб тым, што я верую ў Бога, але не верую ў касцёл, чалавек памыляецца ў тым, што мы належым да гэтага касцёла. Мы ствараем касцёл. І Езус, каб у далейшым абвяшчаць Евангелля, выбірае апосталаў, выбірае тых паслядоўнікаў, што будуць абвяшчаць Евангелля. А прадстаўце зараз такую сітуацыю, што сёння прападае Святое Пісанне. Нідзе няма напісана Божага Слова. І мы перастаём пераказваць Божае Слово, веру сваім дзецям, блізкім. Мы замаўкаем. Касцёл не абвяшчае. Які будзе лёс? Што будзе далей? Одно пакаленне, і касцёла не будзе. Ніхто не будзе ведаць Хрыста, ніхто не будзе ведаць аб збаўленні, аб сэнсе крыжа, аб стварэнні свету. І менавіта гэта абвяшчаюць ужо больш чым 2000 год апосталы. Абвяшчаюць гэту праўду. Ідзіце, абвяшчайце ўсім народам, абвяшчайце, што наблізілася валдарства нябеснае. І Езус паклікаў і установіў касцёл, каб абвяшчаць тыя праўды, якія ён прынёс на зямлю, абвяшчаць збаўленне, абвяшчаць любоў. Разумееце? Кожны з нас з'яўляецца тым наступнікам апосталаў і павінен у далейшым сведчыць і абвяшчаць тое, што кажа Езус. Я веру ў Бога. І сёння Езус пытаецца ў кожнага з нас. Пытаецца аб тым, кім я ёсць для цябе. Кім ты лічыш мяне? Адказалі? Пытаецца кожнага з нас. Кім для мяне ёсць Езус Христос? Мы скажем, что это Збавитель свету, так? Божий Сын. Той, кто нас откупил от греху. Той, кто установил костел. Той, кто любит нас. Это правда, так? И все эти отказы правильные. Але ведаеце, можна казаць словом вельмі шмат. Бо слово, яно, як птушка, вылетела, полетела. Але насамрэч, як мы казалі мінулую нядзелю, што наша вера грунтуецца на чым? Казалі пра малітву, правда? Якая молитва, такая и вера. Если есть молитва, то есть вера. Если я не молюсь, то я не веру. Яна павінна чымсьці пацвярджацца. Дык кім для мяне ёсць Езус Христос? Если я не молюсь, то он никим для меня не з'яўляецца. Он з'яўляецца для меня просто гістарычнай асобай. Я его не ўспрымаю. Для того, каб яго ўпоўне ўспрымаць, трэба маліцца, трэба давяраць яму, трэба размаўляць. Калі ў сям'і нараджаецца дзіця, то з ім размаўляюць, правда? Тата, мама.
Дитё пытается, отказываете, это натурально. Так само мы все дети Божии. Если мы не размаўляем, то мы не будем ведать ни тату, ни маму. Если мы не размаўляем с нашим небесным Отцом, то мы не будем ведать Его, а тем больше Он не будет для нас никим з'являться. Ким для меня з'является Иисус Христос. Так само, кажучи далей, Иисус Христос навчає нас і каже об любові. І Він з любові помирає на крижі для кожного з нас. Якщо во мне нема любові до ближнього, то нема любові до Бога, нема любові, нема віри, нема віри. Знов Ісус Христос для мене буде ніким. Треба свідчити вірою, об вірі своєю любов'ю до ближнього. Бо в этом великий сенс. Бо любов будує. Так само, кажучи про Ісуса Христа, як і сказав для Петра, ти скала. Скала – это некий грунт, нечто моцное, над чим можна будувати. Скала – это правда. Видите, треба, щоб ми були тими каменями правди. Бо чим більше правди у костьолі, тим костьол міцніший. Чим ми більш ґрунтовно живемо правдою, ми міцніші. І да, це закликає нас Ісус, кажучи до Петра, що ти скала. Костел довгі роки віщає правду про збавлення, про те, що наблизилося Божє владарство, і жадає, щоб кожен з нас жив этой правдою. А питання, ким для мене з'являється Ісус Христос, повинно бути у нас кожного дня. Ким Він сьогодні для мене? Якщо я шаную Його, я отстрілюю себе від греху, я працюю над собою. Якщо Він для мене ніхто, то я грошу. Это простые отказы, якими человек повинен. Тем больше я ношу такое великое имя христианина. Я христианин. Годность. Если я живу в греху, то я только называюсь христианином, а не ношу это имя. И снова питание, кем для меня является Христос? Видите, вельми просто отказать, правда? Бо это такая интимная ситуация, когда я сам на сам размовляю с Богом. Бог ведає мої думки, ведає мене, але жадає почути мене, моє серце сам, як я сам отказав. І, видите, коли ми будемо це питання задавати собі, часто то мы будем себя выховывать на доброго христианина. У нас будет больше моцы и силы, как супростоять греху. У нас будет больше радости с того, что мы не только носим имя христианина, имя Христа, але мы з'являємося. Нехай же Маті Божая, яка з'являється нашою королевою, володаркою, опікується нами. Нехай же ахінає плащом своєї опеки і веде нас до свого Сина, який з'являється для нас Паном і Богом, Збавителем, не тільки з наших вуснів, як ми кажемо, але з нашого життя, з наших учинків. Амен. Зараз визнаємо нашу віру. Віру в одного Бога. І у одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, за Отца народженого, перед усіми веками. Голосом праведного от Бога соправедного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу,
и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел в небо и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрижованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя у хвале судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, як из Отца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Веру у один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. До Бога, який з'являється кончатковою метою нашої віри, узнесем наші супольні молитви і просьби. Молимся за святый костел, каб ён абуджаў у сэрцах людзей веру і любоў, а таксама надзею на сустрэчу з Зайцом у небе. Цябе просім. Молимся за біскупаў нашай краіны, каб пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі яны вялі Божы народ да збаўлення. Цябе просім. Молимся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молимся за дзяцей, якія ў гэтым годзе пойдуць у пачатковую школу, каб іх далейшае развіццё было усебаковым і гарманічным. Цябе просім. Молимся за тых, хто перажывае смерць аднаго са сваіх родных, каб яны не гублялі надзеі на сустрэчу у Божым валадарстве. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы няспынна ўмацоўваліся ў веры і любові Хрыста. Цябе просім. Молимся у інтенції, з якою прийшли на гэтую святую імшу. Тебе просим. Молимся об супокое у свете, закончания войны и светло Духа Святого для тех, от кого это залежить. Тебе просим. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего костела и учини, как Он, дякуючи Отец и Матерь Божией, вел усіх Твоих детей до вечной айчины, праз Христа, Пана нашего. По Твоей приходим з віри, щирим серцем повний віри, що под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый с неба.
Хоть анёлы в небе близко, про тобою павши низко, все ж на твар твой поглядают, чим есть Бог, однак не знают. Дай анёлам Бог спрадвеку, так не дал я человеку приступать до Бога смело, споживать Его на тело. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогущий. Пане наш Боже, Твой Сын Своей ахвярую на крыжи откупил нас и учинил Своим народом. Просим Тебе, спашти Твоему костелу, дар едности и супокою, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим Угору сердце, узносимых до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это несправедливо. Саправды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Божа, у Тебе мы живем, рухаемся и снуем, и в нашем земном мандровании завсёды отчуваем Твою добрыню и носим у себе задаток вечного життя, помаючи першие дары Духа, праз якого Ты воскресил з мертвых Иисуса. Мы сподяемся отримать вечный удел у пасхальной таямницы. Тому с усими анёлами мы Тебе прославляем, с радостью ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышиях. Соправды, Боже, Ты святый, хранится всякой святости. Тому просим Тебе, тому едности с усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже, освяти это дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб,
І подяку Табе складаючи ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тыя падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешение, и про усіх, хто у Твою ласку дышаў з этого свету, дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечному едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть на небе, святися имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Дай нам сегодня и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы, были завсёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и приистя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь и володаришь на веки вечные.
Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супокою. Спокой усім нам, Боже, спокой усім нам. Доброзичливо руки потиснем соседям. Всем усмехнемся, будем навек собрани. Бог помеж нами, Бог меж усіми нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ви ж той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, и Он сумным надею и радость дает, покорно сыходить до нас на алтарь, обстать нам поживой, да ей себе удар. Наш Пан, добрый пастырь, притулок слабым, да ей литостиво у сердце мостоим, любовью святою огонь наш боль и сум разъясняет надежду.
Молимся. Милосердный Боже, нехай гэта эўхарыстычны пасілак, Праз гэта эўхарыстычны пасілак верні здароўя нашим душам. Перемяні нас дзеяннем Твоей ласки и дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы, праз Христа Пана нашага. Паслухайте ласка аб'явы. Сёння у нас 23 жніўня, 21 звычайная нядзеля. Час бяжыць вельмі хутка, ўжо наступная нядзеля, апошняя нядзеля лета. Там уже распачынаецца навучальны год. І на гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны і святы. А менавіта 24 жніўня, заўтра свята святога Бартламея, апостола. 25 жніўня ўспамін святога Людвіка. 26 жніўня ўспаміны свяцейшай панны Марыі Чэнстахоўскай. 27 жніўня ўспамін святой Монікі. 28 жніўня ўспамін святога Аўгустына, біскупа і доктара касцёла. 29 жніўня у суботу ўспамін мучаніцтва святога Яна Хрысціцеля. Прыбіранне касцёла, група нумар 8. Записываем дзяцей на заняткі рэлігіі ў касцёле. Заняткі распачнуцца з 3-й суботы і нядзелі верасня. Запісацца можна будзе ў наступную нядзелю, таксама, калі будзе сестра Ірына. І ў наступную нядзелю запрашаем дзяцей асаблівым чынам да касцёла, бо ў часе святой імшы о 10 гадзіне і 12 адбудзецца благаслаўленне школьных прыладаў і таксама благаслаўленне дзяцей на новы навучальны год. Запрашаем, прыводзьце сваіх дзяцей, унукаў, каб Новы год вучэбны таксама распачаць з Панам Богам. Набліжаецца наша парафіяльнае свята, нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі 8 верасня. Распачнём святкаваць эту урачыстасць 6 верасня ў нядзелю. Святую імшу 12 гадзіне ўзначалі ксёндз арцыбіскуп Тадзеуш Кандрусевіч, які напрыканцы святой імшы пасвяціць крыжовы шлях вакол нашай святыні, а таксама сад Марыі, які яшчэ троху недароблены, але, думаю, дароблены да канца. Вось. Адносна 7 і 8 верасня я аб'яўлю наступную нядзелю, якая там будзе праграма, але распачынаем святкаваць 6 і таксама арганізоўваем кірмаш на 6 верасня. Распачынаецца ад 9 гадзіны. Запрашаю, хто можа прыносіць, прадаваць, рэалізаваць свае вырабы, выпечкі, ўсё, што вы можаце зрабіць, калі ласка. На 6 верасня ад 9 гадзіны кірмаш. Дзякую за кірмаш, які арганізавалі вы на урачыстасць небаўзяцця Панны Марыі. Было прыгожа, цікава і вось. При выходе з касцёла на столику ляжаць карткі з табліцамі, дзе можна запісацца на дзяжурства ў касцёле на пятніцу, суботу і нядзелю. Дзякую усім, хто запісваецца. Малюся за вас. І гэта патрэбна. Бо людзі прыходзяць, калі вы прыходзіце недзе і дзверы зачыненыя, вам прыемна? А хочацца так трапіць там? Так само и тут приходит шмат людей, которые подыходят, и двери зачинены, разворачиваются, доходят, а хотели бы зайти в святыню. Можно просто поглядеть, можно помолиться. Дякую, кто записывается, а не только згаджаецца. Так, арганізоўваецца катэхез для дарослых, якая дапаможа ў паглыбленні веры, ведаў пра Бога і касцёл, споведзі і іншых сакраментаў, практычныя парады. Тэмы можна прапанаваць свае, таксама пытанні. Заняткі будуць адбывацца па нядзелях пасля святой імшы 12 гадзіне. Напрыканцы года удзельнікі атрымаюць адпаведнае пасведчанне. Запісацца можна да 13 верасня у сястры Міраславы. І яшчэ адносна нашай урачыстасці. Таксама эта урачыстасць будзе яшчэ такая троху багацейшая, бо будзе школа фларыстаў і
Мы згодныя, што ў нас заўсёды ў касцёле вельмі прыгожа дэкарацыі, так? Прыгожыя кветкі, так? Дзякую вам, што вы заўсёды падтрымліваеце гэта на ўрачыстасці, ахвяруеце, каб можна было купіць кветкі, набыць нейкія там губкі, бо это ўсё патрэбна, нешта каб рабілася. І таксама зараз на эту ўрачыстасць, звяртаючы з просьбай па выхадзе з касцёла, можна ахвяраваць на пакупку кветак. І таксама будзе школа фларыстаў, якая распачнецца з 4 верасня ў нашым касцёле, а закончыцца 6. Фларысты ўпрыгожаць крыжовы шлях, які будзе асвечаны, і атрымаюць граматы, падзякі ксяндза арцыбіскупа за удзел у гэтай першай школе. З часам, напэўна, это будзе конкурс, але зараз пакуль што школа. Это першы раз праводзім у нашай парафіі і думаем, што это будзе развівацца і далей. Дзякую за вашу ахвярнасць. І яшчэ маю такую просьбу. Тэлефанавалі з горисполкома і прасілі, каб пераказаць вам такую просьбу. Ведаеце, што такое залтарнік? Залатарнік — это такая добрая трава, правда? Яе часам упрыгожваюць, у хату заносяць, у касцёле часам ставяць кветкі. Не рабіце гэта, гэта шкадлівая расліна не толькі для таго, што яна знішчае іншыя расліны, але таксама шкадлівая да здароўя. Не трэба яе упрыгожваць у хаце, ставіць нейкія букеты, дэкарацыі, а трэба яе знішчаць. І з райисполкома прасілі, каб я аб'явіў, если вы прыбіраеце каля хаты, если вы недзе на могілках прыбіраеце, убачыце, вылівайце яе проста. Если маеце нейкую атраву, то можна папырскаць, каб яны сохлі, бо неяк трэба гэта чыніць. Просяць і патрэбна, бо мы бачым, колькі это залтарніка расцець увогуле, асобна калі едзеш па другой кальцавой дарозе. Там іншай травы няма. Трэба дапамагчы. І гэта мы робім для сябе. Яшчэ раз дзякую ўсім за вашыя ахвяраванні, за вашыя малітвы. Запрашаю ў сераду, хто можа прыйсці тут дапамагчы, бо будзем рыхтавацца ўжо да святаў, і што не зрабілі, будзем дарабляць. Можа, пытанні ёсць якія? Няма. Хай добры Бог усім благаслаўляе. Добрай нядзелі. Хто адпачывае, яшчэ адпачывайце прыгожа. Хто працуе, прыемнай працы. І прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в покое Христа. Дякуем Богу. Кожний день подай мне силы, песни славлю Его, бо со мной Ягоная милость, и Он мой спасца, я кручу с ним, Бог моя сила, я не кожний день подає мне силы, песни славлю Его, бо со мной Ягоная милость, и Он мой спасца, я кручу с ним, Бог моя сила, я не один. Кожний